Pozdravljeni v avtomobilnosti. Po daljšem koronskem premoru smo se spet lahko družili z vami. V naši rubriki Gledalci testirate nove tehnologije. In tokrat smo spet vstopili v svet hibridnih vozil, ampak ne samo avtomobilov. Sedli smo tudi za krmilo električnega kolesa, ki je praktično hibridno vozilo, se ga poganjajo naša stegna in pa elektromotor. Električno kolo smo v naš hibridni preizkus vključili zato, ker nam kolesarjenje in kolo na najbolj nazoren način pokažeta, kdaj elektrika tudi pri benzinskem hibridnem avtomobilu privarčuje največ goriva. No, en lep primer je, da kolesarji res ne maramo speljevanja. Vsaka ustavitev na rdeči luči je dvakrat hujša kot pri avtomobilu, ravno zaradi tega, ker na svojih nogah občutimo, koliko energije je potrebno ravno za speljevanje in za to, da dobimo spet tisti ritem, s katerim smo se prej vozili po mestu. Mimogrede, koles se je v mestih nabralo že toliko, da ne bi bilo slabo, če bi razmislili tudi o tem, ali bi kolesarji lahko imeli zeleni val, da ne bi bilo treba tako pogosto ustavljati in ponovno vložiti še enkrat toliko energije, kot smo jo prej porabili za speljevanje. Zelo dobra ideja. Ali pa to, da kolesarske steze ne bi bile usmerjene direktno proti avtobusnim postajališčem in potem zadnji hip odvile in s tem zahtevale zaviranje oziroma prilagajanje naših hitrosti. Kakorkoli že, jasno je, da imajo mesta še veliko možnosti za izboljšavo kolesarske pretočnosti in da se bodo s tem zagotovo v prihodnjih letih morale še kako ukvarjati, saj je prodaja koles vsako leto večja in kolesarjev na cestah vsako leto več. Kje kolesom se bomo danes v oddaji še vrnili, tudi z novostmi iz te industrije z mobilnostnega salona v Münchnu to jesen. Mi pa smo seveda danes tu na sejmu Narava zdravje, tu na Gospodarskem razstavišču, kjer preizkušamo hibridni pogon Toyotinih vozil. Ampak naše gledalce in testne voznike smo tokrat najprej posadili na kolo in potem v avto. In to zato, da so najprej preizkusili, kdaj na kolesu električni pogon pomaga pospeševati in speljevati in potem to preizkusili tudi v avtu z isto filozofijo razmišljanja defenzivne vožnje in na koncu smo jih vprašali, ali je defenzivna vožnja tudi počasna. Baterija mi je pomagala speljati in pomagala mi je zdrževati želeno hitrost, s tem, da še vedno je bilo potrebno poganjati pedala, ker kolo ni bil samovozeč, ne pelje na elektriko, na baterijo samo od sebe. To, kar pa pelje, kar mu pa baterija pomaga, je pa dodana vrednost. In bi uporabljal tak kolo na poti v službo, prideš normalno, ne prešvican, ne zadihan in normalno delaš naprej. Isto pa potem, ko prenesem na poskus vožnje s hibridom, všeč mi je bilo, ker je pognal lepo, mehko, baterija neslišno, potem tudi model, ki smo ga danes probali, je brezslišno prestavil na bencinski motor in všeč mi je bila tudi aplikacija Power Management, kjer sem videl, kdaj se poganja na motor, kdaj motor dodano energijo akumulira v bateriji in kdaj se z kotaljenjem elektrika shranjuje v bateriji. Tako da mi je bilo tudi to všeč v avtu. Jaz se vozim večinoma časa po podeželskih cestah, kjer bi mi ta sklop hibridni prišel prav. Predvsem bi izkoristil pri samem zaviranju, da bi se polnila baterija, obenem pa tudi bi bila poraba majhna pri vožnjah tam, kakor se vozi v podeželskih cestah. Po moji oceni, glede na testno vožnjo, ki sem jo opravil zdaj, bi rekel, da mogoče tam 40%, kar bi lahko prevozil na elektriko. Mislim, zelo mi je všeč vožnja z avtomatskim menjalnikom, ker je mehka, nisunkovita, tako da je res prijetna vožnja. In tudi poraba ni velika, približno 4 litre v vožnji po Ljubljani. To je bilo zelo prijetna izkušnja. Si lahko spustil gas, potem je avto sam na podlagi znakov, ki jih je zaznal, je sam pospeševal oziroma zaviril, če je bil kakšen avto pred nami. Dosti smešni občutki, zato ker sem prvič to sprobal kaj takega. Bi pa vsekakor imel to v avtu. Če bi kupoval zdaj novo avto, bi vsekakor to noter imel. Zelo dobra stvar, v bistvu sploh tako za kakšne gužve, razbremeni v bistvu voznika, posledično tudi poveča varnost, recimo mnogi so že nezbrani
zaradi ne vem, in stresa in vsega pol dober, da ti v bistvu pomaga zavirati, a pa pospeševati in v bistvu niti ne delaš zastojev. Glavna stvar pa, da si bolj varen. Danes vozimo že 4. generacijo hibridnega sklopa, čeprav je Toyota začela leta 1997 s hibridnim prvim Priusom. Realno gledano v Sloveniji smo to začeli nekje leta 2010-2011 s prihodom Yaris hibrida. In vsaj takrat, ko smo se odločili za smer, da je Toyota enako hibrid, smo gledali to skozi številke. Racionalno smo pristopili temu, ne? Narišemo tabelco, manjša poraba, cenejše vzdrževanje, vse te racionalne zadeve, ne? Ampak že takrat smo pa bili presenečeni, da lastniki hibridnih vozil so bistveno bolj lojalni od voznikov tradicionalnih vozil. In ko smo se z njimi pogovarjali, ni bila samo matematika tista, ki jih je prepričala v to, ampak so bile čustva. Zakaj čustva? Ko se vsedete v hibridno vozilo, je tišina, je način vožnje. Jaz sem hiter šofer, v hibridu vozim 20 km počasneje v povprečju, ker uživam v vožnji. In čustva so tista, ki danes, ko gledam, da v Sloveniji prodamo 2/3 od vseh Toyot, hibridnih Toyot, ko se pogovarjam s kupci, vsi so navdušeni, nasmejani. Tako da, nakup vozila je racionalna odločitev, ampak če je samo racionalna, to ni dovolj, ne? In ko smo ravno pri samem razvoju, ta je šel naprej tudi pri e-kolesih. Poglejmo, v katero smer gre, v povsem avtomobilistično oziroma motociklistično, z vsemi asistenčnimi sistemi in seveda razvojem. In v modernih kolesih nadzorni center pogosto dopolnjujejo kar aplikacije v mobilnih telefonih. Z aplikacijami recimo lahko sami posodobimo programsko opremo, lahko tudi prilagajamo delovanje elektromotorja, konkretno naši poti, ki jo imamo vklopljeno prek navigacije. Predvsem pa lahko naše kolesarjenje direktno zapisujemo v zdravstvene aplikacije, naprimer Apple Health. Ampak menimo, da so še bolj pomembne tiste novitete, ki so vezane na varnost. Ja, da bi imeli ABS na kolesu, ni več čudno vprašanje. Smo preizkusili v praksi. In spoznali smo celo še bolj napreden protiblokirni sistem, tak, ki je prav namenjen dežnim in pa slabim razmeram. So we have here the actuator, which is opening and close like the ABS system. Here in the front is the speed ring, which is measuring the speed of the bike. And then it has also a force sensor, which is measuring if the bike moves up or slide on the side. So you can now really go 45, pull the front brake, and you don't feel anything. It just slows you down. On gravel or in snow, or if you go to grass, where the bike starts sliding away, there a speed meter will not help, because it will not tell the system, you're sliding, you should do something. Then he will just calculate the speed, and he thinks you're still on asphalt. And with the force, he knows that the bike is sliding in the back. In seveda, oboji so hibridi in najmodernejša električna kolesa tudi rekuperirajo. One thing which we have an advantage to a mid-hub is you can recap with your engine when you go down, very simple, and regenerate your energy back to the battery. Of course, if you have short downhills, you know, but if you have a longer, you can easily get a few % back. Spremembe pa najdemo tudi na področju prenosa moči. The belt is the new trend in terms of maintenance. You can do up to 20,000 kilometers with the gate without changing. And then we have also the pinion system. That's an internal 9-gear shift system, gearbox. That is now all nicely integrated here and have even a wider gear range than the normal, let's say, bicycles. Kaj pa varnost kolesa, varnost pred tatovi? It's an expensive bike. It goes up from 6,000 to 13,000 euro. We were the first brand who had an integrated SIM card chip, which is sending you always signal to the cloud. And you can actually just lock the bike here and leave it. And if someone wants to move the bike, it starts spinning, of course, the wheel. Then it goes in a lock mode and it starts horning
like blinking and sending to the owner a message, the bike is stolen, and you can immediately see on the app. So you cannot ride the bike, you have to carry it. In a theft mode, it's sending every 3 or 5 seconds the location. So as long there is battery, you know where is the bike. We had bikes, they were stolen in Munich and found in Prague in a bike shop, standing. So we say maybe 95% of the stolen bikes we get back. Pri tem je seveda bistvenega pomena, da je baterija skrita in da je dostopna samo lastniku preko kakšne PIN kode ali aplikacije. Ampak kakorkoli, vsaj v mestnem prometu je hitrost električnih koles pravzaprav nepomembna. In average, the speed is not really different from a normal bike if you pedal yourself. Maybe in a flat city, when you ride a road bike, you're much faster than with a normal e-bike with 25 kilometers per hour. Yeah, uphill, you are riding probably faster than with a normal bicycle, but there it gives you stability, in fact, to ride a little bit faster. So it's a really balanced thing. Seveda pa je tista glavna, bistvena prednost električnih koles povsem jasna in preprosta. You're not sweating and you could actually go to the office to work without feeling like exhausted. Ampak širše, družbeno gledano, pa takšna električna kolesa prinašajo tudi izredne koristi za našo zdravstveno blagajno. What we see is, in fact, that the e-bikers are riding more often and longer distances than before. So it's a very positive effect in our opinion, because it's like bringing people on bikes. That's the idea behind. So more people are moving